Oscar Award po avoisam kwa pariat na atan semani le ta kumin ceremony chu thil a thlengkim khop mai rin lo taka winner ni ta tele thinlung kwai tak taka thu soite rei tak nu anin mu le awanga hlim em te ba ka category khata winner pahni om te kara boina te naw omwanga light ti thim thut te lom thu soilak lo lai microphone an lo off sak mak te a om nok mai tun chum video a chuan Hollywood huang chunga zanro pui tak maya thil thleng dangdai tak te hi I han en hote ang this is Ihun on lutaka khan imidron titlai vero le movie chi chang action horror romance le series mo ram tak ma ni chung ne ya ian na turin itan zo stream mobile application ome zo stream mobile application hi Play Store mai baka Android Smart TV changte in all samte download mai theni e Oscar ceremony bulchan na shim po hi adang dai khop mai host Conan O'Brien chuan stage pangai taka ron inlan mai lovin and Gladys weaponami anga insayin makeup var veu vole samlem sen tak nian bul aron chana Conan chu film shang nomination mote scene shang anga aron tan kwal nuwa showa chuan no pang hawin anron lut mi puite chuan kut beng mewin an lo lom hlo mai ti chuan mishing pa ngai Oscar host thein nung ber ani thu afiam thu in bul aron janta ani Conan hi akum ni na atan Oscar host tura adin non le na ania kumsang ni somni panga khan thiam taka alo host to wangin kar ni elek aliam nuwa kumin sang ni somni paruk Oscar host tura contract zia puile ngalani Academy lamboy pui tu te chuan kumsang ni somni panga a afiam thu tho te an la kham lo ani nge yang ti chuan rin ang che in O'Brien hian fiam thu moi takin bul aron jan ta ngala aka masak ber chu Timothy Chalamet ni in zanin hian security a khau hle mai a chan po opera le ballet community atangin in beina a lo hle ani a hanti a mi pui te an nui dur tin Best Actress nominee Rose Byrne apuan dona po ama le ama ain kap zeu imidu ne na in tho du na ngai chuan thata kalem chan te po har sa ang chuti chung chuan Rose eti thata ka zetani ti in Rose chu akap zewa If I Had Legs I Kick You ti filma anni pani hi an chan dun wanga Brian hian ka pani bulchan tir phata changin Conan chuan clear tu te chu warning pengalin zanina hian political devin ka chemai thei in omatinuam lawani chuan Oscar Kid Rocka host a thawa chuan noilama khwanani ticket po alatam mai a hanti a bulchan na thu soya khar don lama chuan Spanish atong thutin mitam tak chuan ramdang atanga ron pem te chungchanga inhial na tam tak chuak mek chungchang aron ti lan na a an nga yani ti chuan award sem bulchan na atan Zoe Saldana chuan Best Supporting Actress ron puangin Amy Madigan chuan weapona Gladison role awangin he award hi ala a he character hi O'Brienan show chan tira alem aron chan kha ani this is great he award special na pakhat chu Amy in Oscar nomination amo nun bera changa kumsom liliam nu a adon le na ania rei tak ngak ma se angak chuak ro pui khop mai Amy Madigan kumsom sari pangami chuan an film director Zack chunga lom thu soyin a in el pui lem chan thiam tak te afak boka chumai ba ka atana mi hlu a pasal lem chan thiam ni bok Ed Harris Oscar nominee ve thawlaka lom thu soyin kumrei tak kabulai tlat wangle min support na wang chawa tun den mun theng thei hi kani ti ena soe is my beloved Ed chuta Anna Wintour le Anne Hathaway te anon in landuna an chelau dun tak zet Best Costume Award anon puang don ani anni po hian fiam thu han tho ve hlakin and chuan Anna chu
enge zanina ka kor ha khi ingai dan a han ti a ma se ana chuan en chu atel velo zia fiam thu atelangin. And the nominees are... Nominees te chu ti in apuan khumya mipui an noidar dar mai. Best Costume Award la tu chu ngaihthlak ni in Frankenstein movie a costume designer ani. Guillermo del Toro film hian Best Makeup and Hairstyling le Best Production Designer te Oscar an hum ho bawk. Best Visual Effects Award te ro chu Avatar Fire and Ash in alave thunga. He award hi Sigourney Weaver le Pedro Pascal ten presentin Pedro hian a mui multel lavin mipui te abara khai bawk. Sentimental value po in nomination pakwa layan mu a. Amai ro chu Oscar pakhat chau an hum ho thung. He Norwegian film hian Best International Feature an la ani. Tichuan award semkar laka rimoilam ngaithak na hunte na yani a. Rafael Sadiq le Ludwig Göransson tichuan I Lied to You ti hla an performa. Sinner cast member ten ron zomin. Ballerina Misty Copeland po aran inlan bok. Mipui ten an ngai hlu in lom a hlo hle a. Ding me win kut an beng hlua mayani. Chu may baka chuan tun la yalar em K-pop Demon Hunter hla Golden po in mipui te lom a hlo hle boka. Rin ang ngayin hun top lama he la hian Best Original Song Award ahum ho tarenga. He award an don hian history siamin K-pop hla Oscar Award la masaber ani bok. He award an sem honero atlai lam deuh to wangin EJ chau chu thu soi na hun siam sakani a. EJ chuan he hla hi hlo tlin na lam hla ani lawa tumru na le bei chang na lam zo kani. Ka team te chunga kalom bok ti ina soi. I'd like to thank Reilo te nuwa atu soi lai chuan microphone off sakani a. Hemi chung chang ero video danga kan la soi zau le tura nga yila. K-pop Demon Hunter hian Best Animated Feature Award an hum hotel bokani. The Girl Who Cried Pearls chuan Best Animated Short Award an labok. Kumin Oscar hian category thar an randa a. Chu lemchan thiam te lo phau chuaka lo la khom tu te ta na siamani. Paul Mazursky, Wagner Moura, Gwyneth Paltrow, Delroy Lindo le Says Infinity te chuan an casting director te ai an oa. Ti chuan a voi khatna atan casting director award la tu chu Cassandra Kulukundis ni in ani hi One Battle After Another filma cast director ania. He a award phena hian thil dangdai tak mai om chu Kulukundis hian atir chuan Paul Anderson an nuaya kumsom thum liam ta khan intern na alo thok to a. Kumsom thum alo liam me chuan Oscar dongin stage alone kai ve ta ani. He movie One Battle After Another hian award dang don bel le in ceremony azo me chuan Paul Thomas Anderson chuan adapted screenplay le coveted Best Director Award pahni lai chu ahum ho zui le bok. Heti la hian Original Screenplay Award chu Sinners filmin an la a. Ryan Coogler Stage Award don la hian atho pui te chuan an lom pui hle ti asia the. Lom tu soi na lungkwai taka soi la hian atho pui te chu stage din pui tura somin achung te rontoi om tu le support tlat chin tu te chunga lom tu asoya. Sinners le One Battle After Another te chu he award semzana in elna nei sang ber te an ni a. Tu zokin nge award hui nem zok ti chu kan la soi zelang. Chumi ma chuan he award ta hian hlim taka in mu khom le na omin Marvel star pahni Chris Evans le Robert Downey Jr. te chuan screenplay category an present duna. Alandan chuan anin ngai mel hle bok. Nominees te an puan kar laka Downey Jr. chuan Evans dan thil pe ka ken sak thu so yin Channing Tatum thong underpants blazer mai chu apor. thong for Magic Mike is sequin, right? It's got like a mirror ball effect, light usage. Evans chuan makati melin anui top soitura shat lo thu soi zomin chuta mi puila ma changin Channing Tatum chuan kadu let le ania ti in aron au zuya. Hey, I'm gonna need that back though.
mi puilo mahloin annui dur mai ni ma sela hei chau hi hemizana thildang dai tak thleng alani lo cheu Best Live Action Short Film chuan winner pahnih anei tlat The Singer le Two People Exchanging Saliva te chuan he award hi an la a hetiang thil hi Oscar semani nu a voice ri thlen na chi ani hetiang result ani ta ka chuan broadcast lain boina te naw a om deuh hial renga winner pakhat jok ten thuan soi lain light aron thima microphone po ari top mak bok Oscar award sema anti chin danin an huna top ti lan na pakhatani ti chuan camera chuan host konana stage sir lama loading reng chu focusin ani chon fiam thuron tho in aron inrol tawatani You just ruined 22 million Oscar pools. Best Supporting Actor award chu Son Pennan One Battle After Another a role wangin ala a ani hi acting lama Oscar award pathum lai la thei tlem te zinga palina a aron tel pha ani he award hi Kieran Culkin chuan presentin mase pen hi he award dong tu hian aron tel lova hemini hian Europe thokin report in Thailand dan chuan Ukraine andrama indo na chungchanga documentary siam turin akaldai ani ome Best Documentary Short chu All the Empty Rooms in an la a Best Documentary Features to Mr. Nobody Against Putin nena hlan ani bok he film siam tu thu soi hian mi zong ngai vena hlo ati thei ome a soi dan chuan Mr. Nobody Against Putin hi engma kan soi ngai lo awanga kan ram kan chan dan chan chin ani a mi thil ti thei ten media an thunun chuan engtin nge thil tha kan ti chhuat thei ta kang ti in a soi ani When we don't say anything, when oligarchs take over the media and control how we could produce it and consume it. Heng documentary categories te hi Jimmy Kimmel a present ve a ni kum lama Donald Trump nen alo in ngaihthlak to wangin political takathil soi chu stage a po atilo thei lawani mel o athin rim ngotang anu in nomination a move si lawa ti in a soi chuak hlak Brett Ratneran Melania Trump documentary na sataka asoi sel na chungchang aron soi chwa na ani ber ome Oscar semna ashi omber mai chu kalta te su na hun man hi ani ome Billy Crystal chuan achian thatak le tho pui chin Rob Reiner nikum December tha athita sia jeng na tele choi moi na hun a manga heti hian soin ka chian pa ropa film te hian dam chunga dai to do na achan chu achanga min tinuya min ti chapa kanni na min sha tir to ani wangani ati Rob Reiner ba ka hian anopui Michelle Singer Reiner po lantir tel ani bok heminu hian Rachel McAdams chuan Catherine O'Hara le movie lama anu ni chin Diana Keaton chu choi moina hun a mang boka atopera Barbara Streisand chuan atho pui chin Robert Redford The Way We Were a chan pui tan hun ron mangin mitui tla chungin cowboy fing tak kani thule thei top chwa chin ani thuaron soya angai chin thu a soi bok mi chai nuama ti chin dan te soyin an movie hla chu asaboka tunchum hi kalta te sun na hun an man rei ber ani hial ome hei hian alantir chu kumliam ta chung khan lem chan thiam tak tak kan chan nualani ti hi ani he ceremony hian reunion du om tak a hring chuak le boka kumjang ni som pakhata ti chwa comedy film Bridesmaid ta chang tu panga te chuan station lo in heta hian Melissa McCarthy Rose Byrne Kristen Wiig Maya Rudolph le Ellie Kemper te anron inlan he film hian kumsom panga atlin champha chia aloni bok nen chuta anni chuan audience te thil ja then khat an chiara hemi nu hian award pani lai an present bokani Best Sound Award to F1 in anla a chuti lain Best Original Score to Sinners nena hlan ani thung he award wang hian Swedish lapwa thiam Ludwig Göransson chuan Oscar pathum lai adon pha bok ama in Black Panther le Oppenheimer te award alola to ani hemi nu hian Bill Pullman le afapa Lewis Pullman te chuan award present dunin Film Editing Award an puanga he award hi Andy Jurgensen chuan One Battle After Another wangin alabok ti chuan Demi Moore in Best Cinematography ron puangin
Autumn Durald Arkapo chuan Sinners film wangin he award thi ala a he award thi award naran maya nilawa mei chaji nga vun ngau nilaw he award la thei masaber hi ani alom tu soina hian mi te thin lung a ne hle a an director Ryan Coogler ne na lom thu asoya lom thu ka shila piangin ai kalome kachunga rin nai nga wangle minjin tlat wangin kalome ti in alo soi china chu tiang mi ka tho bui thei chu kalom tak zetani ti in a soi chu ruma mei che om zong zong te chu ding tu rangen le in nangma ni tel lo chuan he tiang din mon hi ka thleng thei lo ti ka sia ani ti in a soi le bawk Jessie Buckley chuan Hamlet film wangin Best Actress Award ala a alom tu soina chuan film director Chloe Zhao chunga lom thu soin a nominees puite po afaka afanule apasal te chunga lom thu soibok ti chuan mi te nga hlel em mai Best Actor Award chu ni kumlama lo dong to tu Adrian Brody chuan present in Oscar history a lom thu soi rewanga lar kha ani ve boka stage a chuan le kha cha tak kengin thu sei tak soi tur ang mahin aron in lan chuta achingam chial lai chumi puite lama vom tum ni om takina han le kwal le vela ma se chial le makin ti chuan mi te nga lel em mai award dong tu chu aran puang ta voi khat chau nominee lani Michael B Jordan chuan award chu la in Sinners a sumdong mi phir pui nei anga achana wangani alom tu soina Michael B Jordan chuan kachungarin na in nga tlat wangin kaloma malam kapan zeldon keima a chaberni katum tlat zeldon ani chuan helai ruma omzong zong ka hlotlin na min lompui tu da chunga lom thu ka soye ka mangai evek cheo ti ena soyani thlir tu lamte po in an lompui tak zet ni ena langa an kut beng ri aring hle ni masila thil pakhatero chu Michael B Jordan hi Timothy Chalamet hian alompui ve tak zetangem ti hi ashiat lawani hemizana a in elpui berani a camera po hian a focus zut lo thailo abula chu abial nu Kylie Jenner mel hlim to lo nuilu itum zet po camera hian alo lak mai hau si lawa engpo ni se in el na chu sang lo thei ani si lawa atopa chuan Sinners film chu Oscar Award hui nember anita ani ihun onlu taka khan imidron titlai vero le movie chi changchang action horror romance le series mu dam tak tak ma ni chung ne ya ian na turin itan zo stream mobile application ome zo stream mobile application hi Play Store mai baka Android Smart TV changte in all samte download mai theni e ato Bernard Ewan McGregor le Nicole Kidman te chu Mulan Rock kumsom ni pangatlin lom na ni pa fomin stage anon in landuna hemizana award puiber ti thaitur Best Picture Award churon buangin he award hi One Battle After Another film chuan ala a hemizan hian Oscar paruk zet he film hian ahum ho ani cast and crew te chu stage aron in lanin anin ko a an lomin hlim takin an zuang tor mai an director chuan cast te chunga lom thu sohin Martini in haute ang u he thil hi aro pui e mai kalom tak zetani ti in lom thu asoya What a night. You guys, let's have a martini. This is pretty amazing. Cheers. Thank you very much. Thank you. Thank you. ni e en tulam te po hian kandang ti non chu kan mamo ve thaulo mo le engpo ni se Oscar Award sang ni somni paruk hi enge kan mu ve dan le comments lama soi haule nakila nexa Oscar che vela thil theng mitam taklung oilo na te eng emo kan thir zom le donia